Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestahdihi ve nestağfiruh. Nu'minu bihi ve netevekkelu aleyhi ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fehuvel muhted ve men yudlil falan tecide lehu veliyen murşida. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh el-mebûs rahmeten lil alemin. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم أولا نفسي مذنبة بتقوى الله وما أحثكم على طاعته إلا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Allah Teala Kur'an'da aytadı: Rızkı da deydi, sabili da dünyanı casamılla deyin. Caşağın dünyağızın casavu alalla deydi. Vel baqiyatu salihat. Ama kalk keterik aşkı işle deydi. Aşkı zatla deydi. Hayırla Allah'ın alında suapla emla hayırla deydi. Allah umutla deydi. Allah Teala bayda rızkı da sabili da deydi. Sizin dünyada casavuz alalla deydi. Allah Teala Arap tilde el-mal degen ol rızkıga aytılınat. Mal degen söz mala degen sözden çıkat. Mala degeni zat taydırganga aytılınat. Mal ondaysa adamın anga ne kadar rızkıga mıllık atkan bolsa Allah bir de taydırgan aytat adamına. Ana aytkal bolat. Esin taşlatat. Rızkı da deydi, oy taydırıcı, es taşlatıcı zat deydi. Emda sabile de deydi. Sahabileri, caşları zinatul hayati dünya. Dünyanı casavut deydi. Dünya degende Arap dilde dana degen sözden çıkan. Dana da manası ne dese dunu ol tüp boğanga ya da töben boğanga aytılmat. Dünya ahırı keterge sebepli Allah Teala dünyaga dünya deb alaytan. Dünya degeni turmazlık zat, qorarık zat oldu manası. Sonra Allah Teala aytadı: "Vel baqiyatus salihat." O kalk eterik aşkıla deydi, aşkılıkla. Allah hayırla deydi, Allah'tan da suabıla da hayırla deydi, Allah'tan da umutla da deydi. Bir ölen umut izleyse Allah'tan, ne de hayır izleyse vel baqiyatus salihat degenlige begisin deydi. Ne de baqiyatus salihat? Biz ende saatte hayırlı ayını içinde biz Allah aytsa Şaban'ın ahir küllerinde Ramazan ayına cuqlaştık Allah aytsa. Allah Teala iman badimla sağlık ve sellik ve cuqlaşın nasıl Allah kesi versin. Ramazan ayına kirvizini alıp bunalında aytqalayım, bunalında cumada aytqanek. Ol ayga Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hazırlangan eken. Hazırlanganı da kullukla, keskesin jaraştırganıla, orazasıyla, Kur'an'ı köp okuganıla, kalgan zatla Peygamberimiz peygamber bola turgalayda keskesin orazaga jaraştırgan eken. O sebepten her Müslüman adamga da sünnetті. Orazaga kirini alıpla keskesin jaraştırıp alay kirge. Jaraştırgan nedi? Suaplan ne kadar köbre getken, günahları ne kadar kesin tıygan oldu mağanası. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam el-baqiyatu salihat degenini sünnen aytkan saatte talay hadisleri var. Anı sünnen aytada وأخرج سعيد بن منصور وأحمد ويعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردوي. Aytırga Abu İmam Ahmed'dan, İbn Mansur'dan, Abu Ya'la'dan, İbn Cerir'den, İbn Abi Hatim'den, İbn Hibban, Hakim sahih degendi. Hem de İbn Merdavi aytadı. An Anas an Abi Sa'id'in el-Hudri hadis Abu Sa'id'in el-Hudri'den keletteydi. Anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytkan etti. Kala istekthirû minel bâqiyatis salihat. Aytat deydi, köbettigiz deydi. Kalk eterik hayır zatladan deydi. Kalu aytalla deydi. Qila ve ma hiye ya Resulallah. Ey Allah'ın kelechisi ne zat dol deydi. O kalk eterik hayırla nelle deydi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı. Et-tekbiru ve't-tehlilu ve't-tesbihu ve't-tahmidu ve la havle ve la kuvvete illa billah. Aytırga Allahu Akbar deb köp aytkanın. Emda la ilahe illallah deb köp aytkanın. Tasbih etkenin. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu Akbar anı köp aytkanın. Ve tahmidu Allah'a maqtav salganın köp etkenin deydi. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Ve la havle ve la kuvvete illa billah degen sözünü qaytarganın
қалып кетерік ашқылықла алалла дейді пайғамбар алейхиссалату вассалам. Уахраджа Саид, уахраджа Насаию. Ан-Насаи да айтады, Аллахтан разыланға болсын, Ибн Жарирден де, Ибн Аби Хатимден де, Табарани да, Сағирде, Хаким да, Сахихинде, Ибн Мардауи да, Байхақи да айталла, ан Аби Хурайра радиаллаху анху, Абу Хурайра айтқан еттейді, Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, Худу джуннатакум. Қазір болуыз дейді, джунна дегені шитке айтылмады. Кесігізіне жақларға қазір болуыз деп айтады, Аллах туған келечісі. Кесігізіне жақларға қазір болуыз дейді. Пайғамбар салам, Қила я Расулаллах, амин адуин қад хадар. Аллах келечісі дейді, жау чабам тебіреген бізге де бала айталы. Айтыра кесігізіне жақларға қазір болуыз десе, адам башына не келдікті? Bir қуғын бар деп қорқырықты да, бір жау келдікті, қуғын бар деп алай сағыш декті. Аллах затын бар да, Аллахын келечісі деп сорғын етілі сахабала. Қала, сор айтады, ла, оғай дейді, Аллах жау келген зат жоқ дейді. Бәл джуннатукум минан нар, жаханимнен сақлағыз деп айтқа Аллахым дейді. Жаханимнен жақлағыз кесігізінде келдігім дейді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, жаханимнен кесігізін сақлағыз қаул, ол сөз ба дейді. Субханаллах, вальхамдулилlah, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар. Мабы төрт сөзіні не қадар көбірек айтығыз дейді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам, бұл сізіне сақламығызды жаханимнен дейді саллаллаху. Бұл сіздің сақларыңыз затты жаханимнен дейді. Кесігін сақлағыз дейді. Айтады, Ятина, фаиннахунна ятина яумал қияма муқаддаматин, муаққабатин, мухассанатин, ва хунна al-бақияту салихат. Бұла дейді, қиямат күн келген сатты алай кереклі. Алығызда дейді, мұқаддам, сіздің алығызда келдік дейді бұл. Айтқан сөздеріңіз дейді. Ва муаққабат, емдізіңізден да келдікті дейді. Сөз үшін телохранитель дейбіз да. Телохранитель ол адамны санын сақлар үшін не телі ал жанынан, оң жанынан, сол жанынан, сырт жанынан болға керекті да. Адам açtırғаз деген сата ал жан сақларча, оң жанын, сол жанын, сырт жанын сақларча. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламдан айтады. Бұла келген сатты дейді, сіздің айтқан сөздеріңіз дейді. Бұл сөзле Субханаллах, вальхамдулилlah, ла илаха иллаллах, валлаху акбар деп айтқан сөздеріңіз дейді. Алғызда келдікті, сыртығыздан келдікті дейді. Мухсанатин, ашқылық ба келдіклі, ва хуннал бақият, Аллах қалып кетеріклі дейді. Ва салихат, ашқыла да Аллах дейді. Аллах туға келечісі. Анысынан келген хадисті айтады, Табараниден келеді хадис. Ибн Шахин айтқан еттейді. Ибн Мардауи да, ан Абидардадан келеді хадис. Қала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисінде айтқан еттейді. Субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла қуввата илля биллах, хунна al-бақияту салихат, ва хунна юхаттитна al-хатая, кама тахутту шажарату варақаха, ва хунна мин кунузил джанна. Мабы сөзде дейді, Субханаллах деп айтқанын, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар. Ызынан да, ва ла хаула ва ла қуввата илля биллах деп айтсағыз дейді, хунна al-бақият, қалып кетеріклі алалла дейді, ашқыла алалла дейді. Вахунна юхтитна al-хатая, кесерді günahlarını алай түшірілі дейді. Хаттит дегені терекін қақсаң ол немесе көгеті түшкенге айтылынады. Ала дейді, алай сілкіндірілі дейді, адамның үстіне günahların кама тахудду шажарату варақаха, теректің үстінен чапрақлары қалай түшейсе, алай түшірілі günahын дейді. Вахунна мин кунузил жанна, бұл дейді жәннетіне қылатларынан дейді. Кылат дегені алтын сақлаған затларынан Алладан ла деп Пайғамбар алейхиссалату вассалам алай айтады. Енді да бір сөзін айтсақ, бұл заттың үстінен Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам уахраджа Ибн Мардауиден келеді. Анас ибн Малик айтқан еттейді. Марра Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бишажаратин ябиса. Bir kere дейді Пайғамбар алейхиссалату вассалам қу бұтақны көрет дейді. Қу терекін көрет дейді. Аны қатыба өтіп келе. Sonra alay tat deydi. Fatanavalahu audan min a'wadihi. Sonra beri sındırat da deydi. Bir butağını alat deydi. O qu terekni. Fatanathara kullu waraqatin alayha faqala. Sonra o butaqna sındırgan saatda endi qu tereknin üstünde çapraklar da tiyer tiymez, quyuluq etedi de söz üçün. Sonra Peygamber sallallahu butaqni sındırganlay deydi. Üstünden çaprakları quyulgan etedi deydi. Sonra aytat deydi Peygamber aleyhissalatu vesselam: "Vallazi nafsi biyadi." Allah'ın kolunda nafsım boğanla men ant eteme deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "İnne qailan yaqulu." Olay tırgaz degen bullay sözden aytsa deydi. Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber la tenathara zunubu
an qailiha kama yetenasarul varaku min hadihi şecer. Bu sözlerini aytkan adam deydi, üstüne günahları alay tögüllüktü deydi. Ma bu butaqın üstünün çaprakları kalay tögüldü ise alay deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qala Allahu fi kitabihun sonra Allah Teala Kur'an'da da aytat deydi. El baqiyatu salihat degen bulalla deydi. O kalıp keterik aşkılıkla bulalla dep alay aytat. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam köp sözlüge, zikirlige ashabların üretken eken Allah salamange olsun. Allah'dan bir de ma bu sıylı sözlerle. Bunu aytalmazlık kişi bulmaz içi bizde Allah'ysa. Bu tilini bilmegenge de tınç gelet. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu akbar. O sözleri ne kadar köbrek kaytarıp varsan, bil seni o kadar da Allah bir seni caklağın Allah namında cıyılıp barat. Allah namında. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam başka halda da kögüstet bunu Allah salamange olsun. Ayta da Vakraca İbn Mardavay'den kelet hadis Abu Hureyre aytkan etteydi. İn aciztum minel leyli en tukabiduhu. Siz deydi keçenin tanga der kulluq eterge kolunuzdan kelmese deydi. Keçenin tanga der kulluq etken adamla barla cemaat. Allah'a şükür. Allah adamla barla keçelerinde keçeni aslanmısın Allah'a kulluq etkele. Allah da bizni Allah'dan etsin barımızda. Ayta da keçeni tanga der kulluq eterge kolunuzdan kelmese deydi. Vel adu en tucahiduhu. Cavbada uruş eterge kolunuzdan kelmese deydi. فَلَا تَعْجِزُوا عَنْ قَوْلِ Ama kolunuzdan kelmeyi kalmasın deydi. Ma bu sözlerini aytmak deydi. Aytırga keçe kulluq eterge kolundan kelmeyinse, uruşga çıgıp uruş eterge kolundan kelmeyinse deydi. Bu sözlerini aytmay koyarga kolunuzdan kelmeyi kalmasın deydi. Aytırga bu sözlerini kolunuzdan kelmeyi kalmasın deydi. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu akbar. فَاِنَّهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ Ula kertiste kalıp keterik aşkılıkla Allah dep alaytat. Allah Teala ne kadar bullay aşkılıklarını yaşavuz et barınasını Allah kesip versin. Nek desen eterik zatlarımız barısta dünyada cemaat. Dünyada ketti, umutubuz da, işimiz de barısta cabıldı. O sebepten Allah Teala ne kadar ahiratımızga cügübüzünü köp etken kulladan etsin Allah Teala barızında. Adam yünden çıkan saatte köp mü gerekti? 100 kere Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu akbar da aytkan köp mü? Kıyın zat çok da. Meşinada bargan satında kıyım senge olturup teliz atlan söyüşken neyse, teliz atla tınlağan neyse. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu akbar da. Et kesine virt anı 100 kere ayet, 1000 kere ayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytkalayına hafifatan alel lisan, thaqilatan alel mizan. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Tilge de tinç aytılnat deydi. Bazmana da ağır kellik deydi ol. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim dep o sözlerini aytsın degen. Başka hadisinde aytada kim deydi? Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu akbar dep aytkanı bolsa har sözünde cennette bir terek orun alat o adamga dep Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam alaytat. O sebepten zamanımızı tas etmeyik cemaat. Artık size bu sıylı ayda, bu sıylı ayını, endigi ayını saklap durgan halımızda ne kadar Allah baqiyatus salihat işlerini köbre getsek, Allah bir de ayını ayga türtülgen saatte, ol ayga kirgen saatte ayını manasında, anı taşasında sezerge Allah bir tınç bolup da Allah etsa, Allah Teala işlerini köbetip, Allah Teala'nın da hayırlı halda ketir nasıl Allah kesip versin. Ve kulu kavli haza ve estağfirullah li ve lekum. فيا فوز المستغفرين أستغفر الله الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة